米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。乌马苏尼拉爱古乌拉努达邦，上主有完全的爱。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏阿的努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以什马萨卡穆特阿兹方杜鲁布罗斯巴特当阿萨杜鲁布罗利马阿杜西尔苏阿萨。Sa ay ko misa kakinihay ko kawas. Ano masa maamaanay to atamlaw no kasakitakit Ano umitaongay to kawas. Ano o mutsalay ko lemak atamlaw Layapan no kawas jingra saan. 使徒行传第10章34到35节说，上帝对所有的人都平等看待。只要是敬畏他、行为正直的人，无论属哪一种族，他都喜欢。萨利嘎嘎奥，在爱比能能古高瓦斯都嘎达上在安伊达，你嘎达拉马安古比能能宁达，都你嘎索林no法鲁做伊达阿米拉奥伊金拉安，达拉马安古乌拉宁达阿米拉亚伊迪达安南，达哈拉奥斯古西尼阿拉宁达。Amilipo to miraulay i jingraan atamlaw。上主不看我们的软弱，而是看重我们以真心亲近他。他以慈爱接纳我们，他以无限的恩典看顾亲近他的人。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，麻烦那基说，o rarima ay ko binangan ako。Iraay ko masa maam-anay a inurong no falujo ako. Nikaw rira, sa ay pinaay kiso i takwanan. Unano sa ay ka faris a ulah kiso, amilipot i takwanan, ami parihatay to orib ako. 主啊，你知道我的软弱，心中有许多重担，但你却不拒绝我，你以不变的慈爱看顾我。让我得着平安。Pakai ni i tatamaan nay angangan nutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。